CCU asong tumpen ghonta kep Karbi Anglong kangkir kepha. KDLF puakimi risim kang tangki orasong bangke thom kachingna. Apar Bupong Hansia Rongalong Medical Subcenter Habit Pamandet. Ingdeng Plikebra Troxy Karbi Riso Nimso Ronga Jepan Nangletum Kachisik Doluma. Jongse Avelang Pulote Nangletum Prabjin Pen Kopima Kenang Sorahormu Non Pen Chisik Bom Non. Karbi Risonim Soronga Jepan ili Karbiara doan RDGP dun lona. Achithe pading lona lapen pirthe dang pachithang dun lona. Lapan ilitum Karbi Anglong life ahin pen nang litum kadto ka web hanstame non ki bangji ingdeng Plikebra Troxy Karbi Risonim Soronga Je katalon along kachitu tun peja phansi chuning rilong. Dun Lona Jutang Kaching Hon Aradon Dun Pen Chetu Lona Kardom. Kardom pini prime time birta long pen nili sami jirbon killing pi non arjuik tha birtang ton pen. Hill Area Development Asai Camp Pavir Detsi 6 Schedule Area Development Asai Camp Pukelar Pon Ploda Putak Convening Committee for Unification Atum Kamke Dunsi Thang ni Pai Cricket Homarni Ghonta Kep Kangkir ke Papa Dupon Kedam tang ni Pai Sir Kep Arni Chandra Mohan Patuari Social Media Long Kaning Jepon Hill Area Development Asai Camp Pavir Choksi 6 Schedule Area Development Department Pukelar Pona Putak CCU pen ningkang samse chupaklang ponsi penap thang ni Pai Cricket Homarni Ghonta Kep Aparman Karbi Anglong or Lukangkir Papon Dedlo Social media long cabinet decision pu kapandak do asal su kapandak ate along nona banke Assam along HAD his area development pu department banke pavedat pu la sodim lo banke 6 dul area department ki bolpo pula su kapandak pen la bagi pol banke la pelo je haladak non aprang banke 6 dul area HAD plote la banke NC Hills Karbi Anglong mate non banke Karbi Anglong pen di Mahasau la hini Anglong lo hini bhan bang si kapanong pon sa non banke kimi la 6 dul area department banke bidyar bhan ta kimi ladak kapalung pon si ilitum no asu ilitum hakko belitu bhan nang parong tang la so jakong asam goben begeti pontang la so bang ke dong pidaksi aki mi bang kaprek bidyar bhan uthot ke pon thuji mate la so lang pang rom pon thuji palam litum CCU ahin pen mentuli ta korekre la pen la so puthang litum condemn lo la pen litum ladak CCU lo ke tu anasong ke se pen chenglo hamphang song do anatum litum la so puthak chingbai pen la so puthak Korke tik bangke nitum ke so poi ham hansi nitum kising lo Halapu KSA Cafe Lapen ki SYC asong atumta Chandra Mohan Patuari kaning jelama putak ningkang samse chepaklang rintisi non headjong Assam Assembly along kachirai pon HAD Department pavedet po along ke nitum Karbilo Charlie asong atumta sodak pen pinrem ponlo Lapen CCU atum kangkira long chedondun pamelo pusi KSA mai phukimi thangsing timung ning jepon non labangso 6 schedule ajakong bob bomlo panutin da chinilo halabangso 6 schedule ajakong bob bomlo lapenon kasik sakji angring dokpiglang pu angbong tami not hanjong government of Assam pen assembly long kachirai pon alam the ki tok pon je HAD al department ke non ke pavedet pu puke Karbilo chali asong pen ke ningduk chipaklang lo lapen jong si Karbi Anglong mati di Mahasau pangrumpet labang pho IMLA la HAD aphan chekhang lun thek the pulong te alang li tumta ki thek the nai la pen ka selet nai
la phen khai ka ching hon thek then nai a leaders lo pusini tum la karbi lo chole song he ma hok non ke do bom HAD minister Sumrong Hang Lapen ke do bom bang pli MLA tum non anta ase kachi bidun de det ke ame thanga poka phan mate kangni bom ang hoya phan kachi matha chora porlo pu KFAMI phu tingku inti karbok padu ponsi lasona phanchot pulote minister MP MLA ang hoy pen chi obupsi ke me puta ke hang padu pon থাকে যাতে আৰু সুমৰহাং ডাঙৰগো আমি দুইটা সংগঠনৰ পৰা পুৰা আপিল কৰি ক'লো যে তেখেতে এটা মাতো হাউচত মাতা নাই মাত একো মানে অপচয় কৰিব জানা নাই বা অপচয় কৰা নাই তেখেতৰ নিজৰ গাদীৰ ৰক্ষাৰ কাৰণে না নিজৰ টিকেটৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে আৰু 4টা MLA ডিমা হাছাও MLA আমাৰ বেষ্ট কাৰ্বিংৰ MLA ডক্টৰ মুমিন ডাঙৰা বোকাজানৰ MLA আৰু হাৰঘাট MLAও চুপচাপ আছে একো মাত মাতা নাই এখানে তেখেতক বিলাকক আমি আৰু মিনিষ্টাৰ HAD মিনিষ্টাৰক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যদি মাত মাতিব নাজানে বা একো যদি নকয় তেখেতবিলাক যাতে ৰিজিগনেশ্যন যাতে দি দিয়ে Halapu Avinas Rong Hang ke Japon KFA Rupen tame nonason ka phere me meang dengalong radaphan akke me farman klempi ponthek the pulote radpen ke pahai chot a minister MP MLA ang hoy ke chi ovek nang ji pusi ke hang padupon যদি নহয় এইটো ৰিজাইন দিবলৈ এইটো ৰাইজৰ পঠাইছে না ৰাইজৰ এইটো MLA বনাইছে এইটো নিজৰ একদম ইচ্ছামতে মন্ত্ৰী MLA হোৱা নাই এটো ৰাইজে ভোট দিছে ভোট জিকাইছে এটা ৰাইজৰ স্বাৰ্থত কাম কৰিব লাগে যদি কৰিব নোৱাৰে তো ৰিজাইন কৰাটো একদম খাটাং এইটো ৰিজাইন কৰিব লাগিব আমি এইটো একদম দাবী কৰিছোঁ যদি আমাৰ ৰাইজৰ স্বাৰ্থত যদি কাম কৰিব নোৱাৰে ৰাইজৰ বেনিফিটৰ কাৰণে যদি কাম কৰিব নোৱাৰে এইটো MLA হোৱাটো দৰকাৰ নাই এনেকুৱা MLAটো আমি নালাগে কি কৰিম যে আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰিম কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল CM তুলিৰাম হাঙক আৰু তাৰ যিমানখিনি টিম আছে আমি এইটোৱে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যে ইটছ অনলি দ্য বেনিফিটিং ৱে ফৰ দ্য ট্ৰাইবেল HAD এই গতিকে আমি থ্ৰু দিছ চেনেল আপোনালোকে মাধ্যম আমি থ্ৰু কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলক ৰিকুৱেষ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ যে এই বস্তুটো কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল আৰু HAD যিমানখিনি MLA আছে গতিকে এহেঁতি আলোচনা অতি সোনকালে আলোচনা কৰি পেলাই Roshan Hanse report Karbi Anglong live Pini State Assembly budget along kenang sot bir takemi Dr. Himanto Biswa Sarma kapang dakpon. State government a hin pen long riang kang piara rapan isi bir takemi ke klangdo. Surihini ra inquiry sianing kan kang ni poncheng chiklojon pliapan Assembly along Finance Minister Dr. Himanto Biswa Sarma kapang dak lapuson hello. Thang chiklo ni phai krehini por phai krehini jirlo porpen petrol diesel sikapo ador pasunpu. Labang Solam State Cabinet along Dr. Himanto Biswa Sarma pen than pachinipon. আৰু আজি মাজনিশাৰ পৰা with effective from 12 PM tonight পেট্ৰল আৰু ডিজেলত 5 টকাকৈ দাম কমি যাব Aduntu Sarma kapang dakpon atengke det piang kangang bong kechengsi petrol ador kijum nai alongri Gujarat aduntu Assam alongri alongsi manikpo. অসমত পেট্ৰলৰ দাম ভাৰতৰ ভিতৰতে সৰ্বনিম্ন হ'ব এক্সেপ্ট গুজৰাট অৰ্থাৎ গুজৰাট লোৱেষ্টৰ ভিতৰৰ পৰা ফাৰ্ষ্ট আৰু আমি সেকেন্ড হ'ম ইন কেছ অফ পেট্ৰল তাৰমানে অসমতে আটাইতকৈ আমি ক'ব পাৰোঁ যে গুজৰাট আৰু আমাৰ ডিফাৰেন্সটো 10 পইচা নে 5 পইচা মই মিলাব কম্পিট কৰিব নোখোজিলো কিন্তু মোটামুটি অসমতে এতিয়া আটাইতকৈ পেট্ৰলৰ দাম দেশৰ ভিতৰতে কম হ'ব Kedamtang COVID-19 na kiso kang danga joini COVID tax along archim hora phanta parlo ponderlo. Bon talabang swat tax puthot pachiroi pontupo. Arunodoi scheme phanta matha par siksi surike thomatangka achiklo jon tinalong pipa jir ponpo. Surhini ra inquiry si mate bang soning kan chitie chekloang bong Cancer Service Center phanta Varsai panong poniklo. Adim ke jong pon lake Jorhat, Mongoldoi, Kokrajar, Guwahati, Dibrugarh, Borpeta Dipu, Tejpur lapen Lokhimpur hei huya dimalong cancer ke so se ka chelang jia Varsai longpo. News report Rongbong Terang Karbi Anglong live. Karbi Anglong havar risim kang tangki orasong nang ki jumji kalisi puthot Karbi Democratic Liberation Front po kimi risim kang tangki orasong nang klang tanglo. Mon samamong ve nang kejap Karbi Anglong long rialong puthot risim kang tangki orasong nang klang tulu. Laki Karbi Democratic Liberation Front mate ti hekpen KDLF pusi amen chi irponlo.
Bangso songa kemang lapen akar I kopilone nonamat ke rada thengno cheklang dakha helang voi phit setame police ari deng bang ke thomatum chingnang tanglo Kachini do natengke Karbi Anglong Police Bitum Pen DSP Nahid Karisma Japon Linsi ang Jokpani Rongmongwe lapen Jagla Banda Police Station atum chirap chetudunsi kedam tang thang ni phai crazy ni ang Jokpani Police Station ang kang kiri katarli basai kedenga hutsi la banke thoma tumaphan neping nanglong Kaching nanglong chek atumke Rongmongwe Bibia Crew Rongasor Jackson Ronghang Wolongkoma Ji Kaibong Rongasor Raju Teron lapen anjok pania sor Wilson Ronghang pusi pang tekpon Alang litumari deng pen pistol isia mukireng lapen tangka kehang aluta longpon Bangso song lake Chiklojon truck baksi dolang amhang kapatek lapen tangka kehang thap kehang kupen rada tumapan padusu jo pusi police atum pachinipon আজি যেনেকৈ আমাৰ মানে ইনপুট আৰু ইনফৰমেশ্যন আহি আছিলে যে KDLF বুলি এটা মানে সংগঠন খুলিছিলে আৰু এইটো আপোনাৰ আঞ্জকপানী ৰংমংৱে এইবিলাক জেগাত এক্সটৰ্শ্যন ডিমাণ্ড দি আছিলে তো আমাৰ তেনেকৈ আমি বহুত দিনৰ পৰা ট্ৰেক কৰা হৈছিলে ফোন নম্বৰ বা ভিক্টিমবিলাকৰ ইণ্টাৰগেশ্যনত আমি ক'ত কি তেনেকৈ নানা বহুত অপাৰেশ্যন চলোৱা হৈছিল যিহেতু তাৰ কাৰণে আমাৰ মানে বহুত হেৰি গোটেই ফ'ৰ্চ বহুত এইটোৰ লগত এংগেজ হৈ থাকিবলগীয়া হৈছিলে তাৰপিছত আজি আমাৰ থানা আঞ্জকপানী ওচিলে চ'ৰ্চৰ থ্ৰুদি খবৰ এটা আহিছিলে যে এনেকৈ ইহঁতি মানে মুভমেণ্ট অলপ কৰি আছে ওপৰ গাঁও পাহাৰৰ ফালে তো সেই ইনপুটটো ফ'ল' কৰিয়ে আমাৰ OC আঞ্জকপানী আৰু OC ৰংমংৱে দুইজনে এটা টিম গ'ল সেইটো জেগালৈ তাৰপিছত যেনেকৈ ইনপুট চ'ৰ্চ লগাই মেলি ইহঁতক আটক কৰা হৈছে তো ইহঁতৰ হেৰিৰ পৰা আমি ভেৰিফাই কৰিবলৈ যে হয় নে নহয় ইহঁতি তো আমি ফটোবিলাক চাৰ্কুলেট কৰা হ'ল আৰু যিবিলাক আমাৰ চ'ৰ্চে কৈছে যে বা যিবিলাকে দেখিছিলে ইহঁতি কনফাৰ্ম কৰিছে যে ইহঁতি এই KDLFৰ কিটাই আৰু আমাৰ কনফাৰ্ম কৰিবলৈ আমি এইবিলাক ৰিচিপ্ট পেডবিলাক পাইছোঁ পিষ্টল এটা পাইছিলোঁ 4টা এমিনেশ্যন মেগজিন ফোন এইখিনি আৰু সিহঁতকো যেতিয়া সোধা হৈছে স্পটতো কৈছে আমিয়ে হওঁ আমি এক্সটৰ্শ্যন KDLF আমি এৰিয়া কমাণ্ডাৰ হওঁ বা ছেক্ৰেটাৰী সিহঁতে নিজেও মানে স্বীকাৰ কৰিছে Rongmongwe pen Lafsing Tirang Karbi Anglong Live Lakhain koira truck Dwarbagri constituency ka parlo apar vopong hanse rongalong kikim kirangtang medical sub center non puta kangpu pederajok habit paman pondetsi sorkar atangka kapanahok Ahem kim tanpo amo pawang vedupik lasong bongpen okpran kelang asai kamta isonlo Pirthelong okpran ka chilang asai han loki thinai mate kenang son naya sonlo bonta bangsu okpran kelang asai phansi jasemet okpran kelang asai kamatum kachilem irong ason si thekponlo Ahem kim tanpo aningkan kang pupe habit haram pachiman thip halapura da tumke se kachilang longle hangjo hanghai Lason tak taxi Dwarbagri constituency ka parlo apar bopong hansia rongalong kikim kirangtang medical sub center non puta kang pupe derajok habit paman pondet Bangso se kachilang hem laki kedamtang surihinira krisir kebaning kansi kimpondo Hala sohud rong krisir radatum ajo phirlota si chilanglong pola pen dowai daro se tami chunam joy ke popo aning chiparong ringtilo bonta la so medical sub center ki kim kirang kapatang ningkan ke thompleng dera phita kangpu pipe dera jo radatum aning chithinaklo Lasila so medical sub center hem nang kikim pike alona phantong ma mate sarkar tangkap kapanahok jia phantong kikim puma Lasila so medical sub center hem nang kikim pike alona phantong ma mate sarkar tangkap kapanahok jia phantong kikim pon ma pusi hadaga rongarar tum karjupatu News Desk report Karbi Anglong Live
Pining pen purun hinia phong Rongkhang MAC constituency arlo Rongkhang KCS zone penta jutanga waikang Karbi People's Hall diputara lang solong kachipate dunjia phan chisik pontanglo. Jutang along klam nong nam ka chithangklong Karbi People's Hall tara langso dipualong likebra troksiang deng Karbi Youth Festival mate Karbi risonim so rongaje katalonjia phan ang rup kalilo achak anvetlo. Bangso jutang Karbi risonim so rongaje long kapali dunjia phan suri surya mulu katum apora phan si chonghong pronglo. Pornang letang lo nang dunji mane long ha tara langso apornang letang lo nang dunji mane long ha tara langso Sing mirjeng la pen long mirjeng acha tailong kaprek ake kam lang misan ason kachipati ponjia phan Karbiang long angkang pia zonal committee tin penta nong ekelong dunang jia phan pura do desang se kichung kang samlet jong het sita lun kan kacharli kachiting pen ningkreng akang samaphan thek dun de china Lason si Rongkhang MAC constituency arlota hongkram hawaralong penang kilun ke kan pen ajor ni kapang thang la puson theklong Nilitum Karbiang Long Life Executive Editor Rongbong Terang Pen Rongkhang KCS zona long jutang jubat labang swa zona long kopi ko son ma kachisik chedang ponbom ma puthak kahumrida ma birta arju iksina Poro nong khang hawar long risonim so tum samay labang so cheng kitip ang dipen cheng ku beke jarang dipen samay labang so nimso kirong la poson iltum Karbiang Long Life pen samay camera person pak lang pon bamula sila dak esimela thanam pulutang te nong hanjong samay Rongkhang Juns president mate amaipu aki hai member tenang pen samay Karbiang Long Life hanam pachini pon la dak esimela bang kidam tanga porud Rongkhang hawar long la poson jutang jubada katipati pon la poson bang ke awilang samay Runai je dak along iltum kaching honai sar horen sing bi MP sar rambar tamai Karbiang Long Thomas Council along EM alang li kabor ipen ajok je Rongkhang hawar long ya semet ladak tamai jutang jubat kachipati punang jia kinang so dathim ladak Rongkhang hawar same ibang phubang pidol pen lunsi pulun se pitame piang klang do parang li kidam tang apor hot kaprega prega arling thetum pen same ladak Rongkhang hawar long MEC la pen EM kaprega prega pu same kedeng pondolo popit same hala so por hot same jelposon jutang jubat kachipati pon jia phan Karbi people tarang solong dunang ji pula bangso kamatha pon avi same non iltuma kaching honsar horen sing be iya kamatha pen kamu tipen ajok silamong Rongkhang hawar phan jutang jubada ba kang pen ameka pi prang ponola sinon kibang ji thang ni phai kre phop pen tarik re ke bang bong labang so Karbi risonim so rong ajia wai kang samida Rongkhang hawar pen sami chipati pun pola pen soning corner cap do posipu sonon corner cap bang bong ka chipati pon jia son an samida dak Rongkhang hawar pen sami chipati dun thaiji sami ka chipati pon bang bong sami mesen la pen nong e sami kilong pon jia phan sami lang tung ongdung ani ke thela poson dulo la si Rongkhang hawar long la poson ka bi pin hawar non putha jutang jubat pen labang so kilun ke kan ka pe thek pon long pot alang thuan sami Karbi Long Life hin pen sami kurang thupa jiro la si alang li tum non kang sam kichung khanang boron aporo ni lamang so kang tingang bong sami lang tum ladak irrigation ai bilong lang tum mithang ai hemarit pen chiu sila dak risonim so tum ningkarong ka chipi pen lamang so ason kilun ke kan ka chipati ponji aphan sami lang tum rehearsal do pon bomola sining thelo je non kiwang ji lamang so therepot ni phai kre phopen kreser ke bani lamang so Karbi du ponji ta lang so long alang tum sami misen anong ewan thai po pon so Karbi Long Life pen sami ning thelo News report Rongbong Terang Karbiang Long Life Pornang letang lo nang dunji mane long ha tara langso Tangte pini prime time birta ke lapon si kang tonik lo dumit hak me kardong